Ada kita karta po tituwa nga sunata. Sagot ni Pai kada kayo. Kaya itutuloy ta iti mangbasa kada kiti pangablaaw. Agor ka ta medyo atitog tayo ito itata. Sumarunong nga basa. Napo. Kita mat. Naman nga page. Nga masapol nga basahan ta dito. May salong ako pon bansa mo dito. One, imprint ko. Happy New Year to the great people in my life. Kuna naman. Tatay Felix Ariales Sr., Ading Jing and family, Ading Jun and family, Tess and family, Nick and family, Ading Annabelle and my dear Venus. Canada. To all FDD stakeholders headed by Ate Bibi Khan, FDD Ferries, Armies and Admins at the FDD HC or Hong Kong chapter, and to all the likers and supporters of FDD, special critics too. Kaya Sumasa Sasaki, Kuya Alex Buboy Sheila, Nena, Nana Katsura, I should say, Shun Ichiro Masaki, Michael and Nikki, and to their son Miggy, and congratulations kay Mark Angelo Cerezo sa marriage proposal niya kay Ruby Aiza Punzalan. Andito sila lahat ngayon sa Japan for vacation. Uuwi na sila sa January 5 kaya I want them to enjoy the most of it. Thank you, Ading June and Jan Mark, and very blessed Happy New Year from Miss Felicia Serialas of Agoola Union. Oh, di ka nag-react. Wala jinagan na idi ka. Nga nagatidog, ano jinagan nan? Ay, madi ka mo off Japan kung naman lang yun. Diba? Napuyat nga nakisalan nga ni Nene nga ate baby ko na awang kanon nga men ni manang Virgie. Ay, won. Pay ni. Good morning, sir. June and John Mark na yung Marotawan nyo dito sa way down sa Musabang. Uray no kasi ti Bartek nalatak. Ano ko na? Bartek nalatak kayo pala Ilocano song. Thank you. Tayman Pulutipot. Kung na talagang mapartag. Happy New Year po sa lahat. Pakito Karman JSM Blue para kay ni Tatay ko Elpidio. Wow. Siguro GSM Blue tibin na natin ni Tatang. Awan. Naimbang nga tayo kay June and John Mark. Happy New Year. Pakigreet yung mga family Bayawa and Kirante ng San Isidro, Santiago City. Pakikantamay tayo 7 inches. Pakikantaman ko na. Manong pakibati? Bunga ng Happy New Year. Kada kumare ko. Ay, kumare si Maida. Kuloma, ken bayaw ko, ken Mrs. From Ray Santos Palakian. San Agustin Isabela, manong payan tayo ay 7 inches. Yes, and before anything else, Kaaruba, pagyamanan namin pay, dagiti advertisers may sponsors may dito. First of all, the FTD Production Incorporated headed by Manang Darlene Can, Kinanti Virginia Domingo Pisio, with Kapsat Kathy Cabal Salvador, Auntie Let Ponson B, and Miss Felicia Serialas, together with the FTD Hong Kong chapter headed by Ading Angela Agual and the Vice President Abirat Joel Tomas nga dagiti tabaryo tayo dengdengag siguro. And of course Mart One Mall Santiago City Apo in kayo ag shopping ti Mart One Mall nagado apo ti discounts di tata kat kalpasan iti programa may umay kami kanon ti jay. Kumbaga kay ti manager ta. Bayo syempre kan customer. Nati kwenta ko nam. Ag picture tala ag selfie tala. Kunam siguro ag shopping ta. Of course, Camel Vin dagiti pay daduma nga sponsors. 97.7 Sweet. Naimbag adamag kadagiti adaan motorsiklo. Kadagiti nahilig amang pataraki motor na. Kan dagiti adda ti prensat motor na. Adito yan ti Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise nga pakalaan din nalaka presyo ti piyas-piyasa na siri ba mekaniko kan di kalidad at serbisyo. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise ket bagay kinimat matunan da Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Lactao. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Dahil ito ikat masarakan sa Depurok 2 sulit ti Bonifacio ken Fernandez Street, Bugalion proper, Ramon Isabela, Asideg ti Manos Hospital. Iti Chief Mechanic dagat ni Mr. Marlo Pabiling. Nagsaya dadabag para motor mo lulaw rogi ako na igumatang ti pyesa taga Simbula. Apay mabalain mabalik. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise.
Daytoyan timang paturpas si panagbiag tay aman nalon. Kabaruan na teknolohiya ken makinarya asagot ti Agri-Component Corporation. Agri-Component Corporation pakagatangan ti kubota 4-wheel drive tractor, transplanter, harvester, ken kompletong rambientas para iti traktora. Kanda dumapay nga likamon para iti nanamnam aya panagtalon. Agri-Component Corporation kat 20 kat 3 na tawanan nga agsireserbi kadag iti Mannalon. Kumpanya mang tarabay ken mang taripato ti pagsayaatan ti Mannalon. Agri-Component Corporation para iti dumapay nga impormasyon agpasyarkay kadag iti opisina da nga masarakan sa Jai, Barangay Tagaran, Cauayan City, San Andres, Santiago City, Sangwanan Laeng iti City Hall at dapay sa J. Rojas, Solano, ken Tumawini. Wenno tumawag iti telepono 078-652-0121, 652-4296, ken 0915-494-3313. Agri-Component Corporation. Masapol mo kadi iti vivid, high-quality printouts, Carl Advertising ti makapud no dita. Carl Advertising para iti tarpaulin, t-shirts, stickers, heat press para iti mugs, pins, invitation cards, trophies, kenda dumapaya printing jobs. Iti Carl Advertising katagararamat iti kaparuan na makina kas iti glitter Epson Professional para iti nalawag ken full detailed printouts. Carl Advertising, masarakan sa San Fabian et Tiaga Isabela, Sangwanan Laeng iti munisipyo. For inquiries, contact Carl Alili or board member Fred V. Alili at 0917-545-6790 or 078-305-9366. Naimbaga Paskwa kinarang aya borotawentay amin. Manipod kini board member Fred V. Alili iti may Pata Distrito iti Isabela. Haan lang ang kabaruan na teknolohiya ken makinarya iti sekreto tinabalaygi pa nagtalon. No dikat natural pay nga abono. Sagot iti Isabela Biotech Corporation iti Biosynergy Organic Fertilizer. Agbasal ti sangapulo abag iti Biosynergy Organic Fertilizer iti kada hektarya. Pumintas iti dagdaga, pumukray ken may katelsam na. Iti Biosynergy Organic Fertilizer ket awan tinasamay nga angot na. Awan laok na nga chemical, nangato ti macro ken micronutrients na. Biosynergy Organic Fertilizer para iti narangay apan nagtalon. Para iti dumapay nga impormasyon, contact board member Fred V. Alili iti telepono 078-305-9366. Biosynergy Organic Fertilizer. Adiduyan karuba, iti taraon na nasalunat, nadalos sa diwak ken natural a karne ti baboy. Sa Jay GJP Healthy Meat Shop, amasarakan sa Jay Navarro Building, National Highway, Bugalyon Proper, Ramon, Isabela. Apay imit tara salon at? Nasalunat tatang, ta natural ti panang padakkel ken panang taraken day ti baboy. Haan nga napakan ti synthetic feeds ken antibiotics, nga inaynayon day ti feeds nga numakan iti tao kat isu ti mang perdi ti salunat tayo. Iso ka na salon at, sa din no pakagatagan ti kasta karne. Sa Jay GJP Healthy Meat Shop tatang. Wen karuba, tapno magunod tayo tinasalon at ken nakira da bagi at dayo ti high blood ken daddo mapaya sakit padasen ti karne an aywanan ken nataripato ti Feed Pro Natural Hog Feeds sa GJP Healthy Meat Shop. Bagi ken imat matunan ni Mr. and Mrs. Glenn Pastor. GJP Healthy Meat Shop. Go healthy, stay healthy karuba. Apay nagliday katatang. Kasanaw, tumawanan di magkamudi abroad ang pay pundaryaw. Tikunam tatang, dandani kami umakar iti Baro Subdivision sa New York Heights Subdivision. Bulas taong sa dinuda ita di Amerika. Kasla Amerika tatang, ngam adalaan sa Bugalyon Proper, Ramon, Isabela. Mismo nga highway, na urnos ti babalay, wardyado, napalawlawan ti CCTV, at daan ti luxury clubhouse nga ada function hall na, nga mabalin nga pagpapandangwan. At dapay swimming pool na, tennis, badminton, basketball court na, kan parka pagpapalailangan tubing, kan natayangan. Ahaw, manulas sweldo ni bagagbaw. Dahil tangarod kat tatang, iti kurang at 2,000 pesos lang binulan, maadaan kami tinaulimag kapag tayangan. Dandani kami umakar. Anya tatat makunam tatang. Apay di nag-itugaw. Ay kat, hamman na.
Wen karuba, uray saan nga nagapo abroad. Empleyado ka man, manalon wen anyaman nga estado. Makipagnaatayon ito komunidad limag, nakalmang aglawlaw. Sa New York Heights Subdivision. New York Heights Subdivision, owned and developed by Northern Luzon Golden Rabbit Realty and Development Corporation. Para kagiti sa Lutsudio, tumawag lang iti telepono 0916-988-3862. New York Heights Subdivision, may kayon karuba. 32 kalpasan de alas 12. Wow. Api ka sa nakaungag ka mga nangibaga. 32 kalpasan de alas 12. Nagar kayo mga Maya. 32 kalpasan de alas 12. Kasta ko. Kasi ka out? Ay, baro atawan. Dapat na alagtak na talaga. Wana. Live link ako na dakat. Ako, thank you very much kada kiti suporta da kiti sponsors ta kada kiti church. Sungurot nga da kiti pa-premyo ta lapusanan. Pangablao nagapukin ni Joey Michael ko namlatan. ni Ikaw, Kirino Isabela. Ajay lang. Wala na madimat. Madingag tanabuntog ka internet toy. Kunana. Anyway, Happy New Year, Kuya June. And dyan, Mark, pa-request mo natin 7 inches. Kunana. Thank you po and God bless. And more power, kunana. Wow. Okay, Happy New Year, manong. Kablaawak man nila kay ko. Ani J. Lord Bueno, kenduangan namin. Jaja, kini Erika. Kansiyak manong, asawa na from Pagrang Ayan. Pero guys, ko sipot-sipot manong sagot ko kini katugang nga maday makasipot-sipot. More power. Sikal. And I would like to greet my high school classmates sa La Salita from Mon, batch 1987, especially the Menudo girls, Mariby, Susan, Revelyn, Cherry, Aida, Bilit, Susie, Cleofe, and especially Ellen, Joy. Also to all my batchmates, I dedicate kumatay baby kanineng pero natukar yung matan. Okay, okay lang. Any high school related song will do. Maybe in your next English portion na lang kung na nanikabsat nga Rainier. Nga naitip mo ti internet. Naindip agor ka. Kabel mo kami na J ko na. Let's work on that. Magbasa lata karot pa lang. Sige, basa ka pa lang dita. Pabati man ni Baby Jairo. Lolo amak ko na. Ay, nakaarok amat. Lolo mo tatagusan. Matipay lang mo ta. Nakikinig kasi kami sa inyo. Pati na rin kami. Ni Ate Connie mo dito. Kanana. Good afternoon amin. Kita kayo dito Ranyag Ramon Isabela. Lang rona kadagiti krabahal. Family! Daman ang tinang. Jan kini Jelay. Ngagtamtampo ka na. Mati na mga binatid. Po, Diyos ko, lagi pip mga aminda kita kapatid mo sa paminsan. Good afternoon mo, Tita Bilya Carmen, Ramon Isabela. Kati Pastor Family. Pag ay, nagragsak MJ ko atay dirabihin niya. Christmas party. Year-end party. Nagado. At puko-pukaw ti internet, apo ko. Tao tinabi. Nagadua po din nag-participate di puro 4 nga programa may thank you very much apo kat kita aming ngayon matandar especially di kita working committees headed by Kagawa Julora and Pastor diba? Yon Talaga ba't uray no kapuros kan ubing pay isuna kat dingding gamat apo iti pumurok so nga agyaman kami iti panagkaykaisa tayo as it kas ko na tema tayo panagkaykaisa iti pumurok iti baro atawan kat kasta kumang matabo iti dadumapay nga purok iti barangay Villa Carmen ore mampay pinanawan na ito dahi tatang mo ni Kapitan Judy Pastor kat adamat apo iti naayat nga sumublat iti takam na kat kablaawan tamat ni Kapitana Marieta Policer. Good afternoon kan kasamit kadagiti kat kagawad mo ditan. Kadagiti tanod nga naka-duty. Tanod nga naka-duty tatang oray gayam no New Year ket dadala tatang si dadaan nga mang taripato kadagiti masapul dagiti kabaryuanda. Nga mawanan ti kapita dito yun na ipusan. Happy New Year, DJ Greg ko nga po ng Happy New Year. Sa mga tito ko na nagiinuman sa harap ng bahay na sila Tito Alan,
Tito Posi, Tito Jess at si Papang Bonnie. At yung mga nasa loob ng tindahan na si Ate Richelle at si Mamang Ditang na nagplapla ng mamasyal sa Hydro. Wow. Pero alang mahanapang sasakyan. Ha ha ha. Nako, no hydro laeng mo taki pagpagnaan yo. Jogging kayo kasi Jay. Happy New Year. Thanks DJ. Aguro ka ta DJ wallet ko balong ka DJ ko. Ito na yun. Kape. Yan ta. Hello Jun! Sino dayta? Name Bangal daw yo. Dita 97.7. Kablao man ni Kapitan Willie Mosquito. Wow! Ken Ni kabagis ko. Kan siyempre te ninang mi. Kuna mo Ken lang yun. Bipok me. Hello Dito ay Villa Ninang Marcos. Francis Kamaskita Alpha San Antonio Ramon Isabela. Kanda kita Barangay Tanod. Ito'y pagayam yun Danny Jose. Request ko man yan. Taga-Pulon. Tagapulo talaga mga ado tinag-request sa Tagapulo. Ganyan rod kaaro ba? Gaputa adon the sponsor si Ford Decado with our program at da kami manan. Adito yung rod apo iti umuna nga dat asunata. Nako, dito yan. Yung panakon. Isagara yun apo da kita cellphone nyo. Kat i-text yun lang apo with your name, age, and address over our official text line 0977-369-1552. Ulitin mi apo with your name, age, and address. Ito apo 0977-369-1552. Mga ba kayon apo iti instant 300. Ingato tamati. Ingato tati sa kasot. 300 peso load. Dahil ito yung rod apo iti datlag asunata. Dahil ito yan. Guro ka tamadi aguni. Ate yan. Makita New Year nga ron. Kaya masapulta tunggal maysa di kay papanang tipod mo ngaya kas makita kas makita nakapinpintas kalatan kas makita agmaong apay lakim ka kas makita ni patay lat magsinga di kay papanan tipon mo ngaya kas makita Take it, John Mark! paglabas man ti adu atawen awan iti dwadwat kaliyawan da ken masdaaw ti balay kita adwa dumten tu Amay librot istoryata tapno mawanda tipon no ngaya
sa ka na po.